ceist sé. Dúirt sé minic an fá bhfuil na trítón AOB agus COD chuí dó chéile. So feicimidir seo. So ríis tá slása seo marcáilte le bheith COVID le seo. So kind of bheith saléir faoi it's taobh BO ar COVID le taobh no slása OD. So sin S. And sin we have taobh AO ar COVID le taobh AC. Ceart mé chur an seo taobh AC. Agus cumála sin de bhór go bhfuil exagéin an seo is féling rá go bhfuil na Ilineacha ó Chóracha ar COVID. So mas cuian liv an X sin. Bhí mar ag rá feic mac le haig an X, an Z, mátá bór agus bun ar cóthór, an F agus an C. Mátá. So sa mín siad sús chuig éigeachta. But na rudí seo, bhí na Ilineacha sin ar COVID, na Ilineacha sin alternacha ar COVID agus Ilineacha ó Chóracha. So you saw it Ilineacha ó Chóracha, opposite angles ar COVID and seo. So you have Ilin BOA ar COVID le Ilin COD. Okay, so slasa Ilin. It's an Ilin ilor and seo. So you have slasa Ilin. So slasa Ilin slasa. Cuile slasa Ilin slasa. Okay, so sin ceist sé.